Pozdrav svima, ovo je YouTube kanal Dental Implant Experata. Ovim drugim videom iz serijala Mi ne pričamo prazne priče pokazat ćemo kako mi u našem centru rutinski uspešno rešavamo teške situacije nedovoljne visine kosti iznad donje viličnog živca za ugradnju implantata. Kada ne postoji dovoljna visina kosti iznad donje viličnog živca, najčešće se ugrađuju 4 implantata u prednjoj regiji donje vilice metodom All-on-4, čime se izbegava povreda donje viličnog živca. Međutim, na 4 implantata se može postaviti samo fiksna proteza. Ako pacijent želi u bezzuboj vilici imati fiksni most i najbolju zamenu za prirodne zube, moraju se ugraditi najmanje 6 implantata. Metoda All-on-6 je zlatni standard kojim se na 6 implantata može postaviti metalokeramički ili cirkonski fiksni most koji u potpunosti funkcionalno i estetski zamenjuje prirodne zube. Ako je 3D rengenskim snimkom konstatovano da je donji vilični živac blizu gornje površine vilice, kao što vidite na ovom snimku, i da je nemoguće implantate ugraditi, a da se živac ne povredi ili preseče, postoje 2 načina da se ovaj nedostatak kosti reši. Prvi je da se nedostajuća kost nadoknadi autotransplantatom kosti pacijenta sa vrha kuka ili poglavine. Drugi način koji mi češće u našem centru primenjujemo u ovakvim slučajevima je transpozicija donje viličnog živca iz koštanog kanala vilice gde je on smešten i zatim kroz kanal ugrađujemo implantate. Ova intervencija se može izvesti u lokalnoj anesteziji i potpuno je bezbolna. Kao što vidite na ovom rengenskom snimku, implantati su ugrađeni kroz vilični kanal do baze vilice gde je kost izuzetno čvrsta. Ovako ugrađeni implantati su izuzetno stabilni i imaju dobru perspektivu dugovečnosti. Za 3 meseca, kada se implantati čvrsto integrišu sa kosti, prikazat ćemo izgled definitivnog protetskog rada. Nadamo se da vam je ovaj video bio od koristi.